yam nahaoina Manipur perhaps the youngest MLA have tare Manipur da chahi shupna tengi chahi kun taruk shudringai hai tare chahi kun manga den MLA obe yabaje du chahi kun taruk shudringai adu kun taruk suram dai shwaida MLA oikiba misa amakakni aduga Congress loyalist family amada pokpa aduga hanagi deputy chief minister Irembam Tongpok haidana Manipur gi political history da achoma phoma kallaga leiba aduga misa amakak Manipur gi rajniti obe puari lengak longi obe puari mani nerpo matamda yam fundamental obe pillar oina leirumba adumba saknai political figure amaki family da pokpa aduga misa amakakni yamna haoina aduga with a very clean image amoina groom tawrakiva aduga India gi yam masak naiva academic institutions singda adumai lekle su tamakpa St Stephen College adugi mamangda tongan ba school singju yamna India gi premier elite college school sing college sumba mayam da pass orakanda aikogi yam nahaoina MLA oirakiva nahaoina minister oirakiva and then Manipur gi senior most politician after aikogi chief minister and deputy chief minister the last MLA in the lake in the capacity of a speaker, I think in the capacity of different ministers, may as Mr. Makani, Hataksina, as a media person, we are missing you a lot, and I'm taking a little bit of time, but I'm getting lower. Tamozi missed not just us. I could Manipur Miamnazo. Aduga Handaki Iran Siki unrest Manipur unrest. How period that Tamona national media Tamogi have defending the idea of Manipur. Manipur idea is defend Ozuna, Equi Manipur, Suguma Mini, Adu Kanguni, Adu Equi land around the perception of Manipur, see Tongan narrative of the representative. We are happy with Tamona, Yamkana Tomaka, Tamosi, monkey by the TV from the Viagra. Something was there, but Handak say Tamo. Handak say Manipur on the top. Equi Agatalagi. Northeast United haidana one Northeast key rally Northeast one key rally is the equina national figure in the Northeast key projection or the Tamogi photos thing the grave Tamogi photos in there and then Tamogi speech among thing there other Ikan National People's Party had the Northeast West over political party Sigi national vice presidency Tamo where Sigi Sina India gi political theater and again aduga Northeast context anuba political transition na ikoi urapagi mami mo tai sidani ikoi tamu unajabai tanjaje aduga tamu we are very much thankful to you for giving us this opportunity kai gino habada Manipuri media mayam gi manungda ikoi ihan exclusive interviews pv gi tamu budhaga chai seng na haita ding asi se mera thamoi se kitang kaita de nokthok pa haita khara ai emotional su kha oi ado ai seng na haita di naw miraj na ai gi maram dom thokna fajana haibi gi bodu ai gi laibuk fabni ado ai di amna inaw na thagat pi gi bodu na ai di amna hen thagat pi grabran khali ai di cham cham na hujikti ai adum aje kano ina hazu tare matam khatang naw na haibi uri am chummi hana yamna haibi gre political field yam ngan lakhiba khotkiba adigi matam kisang matam khajik tang so tumin lairubagum chu oina haibi bodu so ran nate adu tumin laibadi nate khoigi ngasai gi political life tadi ngasai gi out of sight out of mind ga ju hainabu adu ai gi wakhal tadi thoidong nai बहुत कारम में मंत्री और में स्पीकर और में तो दागी नता बता आई मयाम की कोई की मणिपुर की कोई की चिन्नाव सिंह मणिपुर द लेबी बा माइबल मयाम अदगी इश्यूज मयाम से तुम आई की पॉलिटिकल पोजीशन दु लेबल लेतबगी सुन नतना अदुम आई अदुम नक्सन ले अदुबु ngasai gi kai hatare mayamna television da karida ringang khotna jing matamni social media gi juksu oibani na madu daga yamna activity oidi adubu miraj ngasai highway gi budumaina ngasai gi inaw gi ngasi yam phajaba koi gi topics to Manipur national politics haibni asi gi koi ngasi koi nainari ba pot masida masigi context di aya ek pi ngai dagi Delhi da koi pawungna ai popir ma pawung sima yamna khangbirong ri ring tompok yamna khoi gi yamna prominent oiba adu ma leader ma oibirami aduga mahak ai ha ki life ki ai gi popir ma ipa da oibada natana ai gi khoi gi haitare role model se mahak adu oirami magna Manipur gi khoi gi concept Manipur gi vision aduga khoi India da
with the context to India pabung na hairam me bathai na koi pi du matam pabung du quote tok ba ma hairam me koi si ai ne MP oi se koi South Avenue gi koi South Avenue de le mi bu su Delhi de le bi mani like tam ne do thai na di matam de pi ngai matam bhab tu tangam de ma hairam me sida hauri ba koi gi ising koi gi kani napi asang ba sida ising chai ri ba koi na sida Rashtrapati Bhavan daga uri ba adi MP mayam mayim daga uba green grass se asida man koi ki napi sina thai ba ising se si akoi gi mi sina thakpa ngam de hairam 19 ai hai chai yang khai muk ki mamang gi wari ni ko ali akoi ju pi na gyan tangam de nga si di chai yang khai muk ki matung da koi pabung na hairam ire mom tom ki vision ga ai hu ji khalli ai pa ne na hai bun de ko personal ha te but adu hu ji ta khal ga da ai si koi lai bak thi ba hai ta de pabung du na afam matam cha na lai gi da du di ibung di pu phong gi roi da 1991 da pok chi 1991 da isu adu matam da isi civil service ki examination ga ji koi ai tha je gan khanjaram ne pabung si aeroplane kai bogi thokdok thangjing ta di tabi ram ne adu lai gi da bagi ai si political arena da lakhe bani adu lai fa bagi mayam nungsi bi ba maru oina ai gi kendra singjamai si adu ke mate koi bun ai bu nungsi bi hai ta pabung du bu nungsi bane ai di masa khangbu ja te adu pabung du gi nungsi bu du yengaga ai si yam nan hawoi na Manipur gi da kwai dagi chai nauna kazigi bane do madu achumbani adu like angtang agartala gi se angtang yaubi ba yabra na ingon hai bane adu ai khalle angtang de ai si political ai platform su leite adu ai si political oina su nu mina u buta bani adu ita ga masi yau bosi adu ai na mo khalla kan no si mo tang si de ai thamoi dang sai gi akoi amat toi ba akoi Manipur na si wali ba Manipur na akoi na chai ba akoi na si kan ni si lau ko ke kani akoi gi sida tawri ba hai ro gidi phaja roi masagi government lai ri bani ko masagi government lai ri chief minister du ba unabi da na amte yeng biu ne akoi MLA mayam ada nungsa phawla ga Delhi lai daga ada kanam ta unabi da halak na to gi mayam ga du ur ga ai congress ju amani chak mani ai khale ba masi watang simadi agar tala sida adi moina loina hai personality moiso khalla ga di ai nung khan loina di kolom dong man de yamung koi yamung megen yabu ai kon adu sai khang di ai kai khang de pau kai phau na jana ti yamung su yamna yawi ram do yam nuai je han na moina man yawi ram do akoi ada ga tala da ngon hai personality si yaw harau na ai yawning na ai chacharu buni aduga adugi matungda koi ai bu na national vice president na khanbi rakpa adu de ai gi lai yam phabne mai khanjai